le soifua manuia ma le langi mai manatu ia o le o whaanga solo ia ngā luenga matiu te tau a mata o le nei aso ngafua le aso luas fulfa o le masina o November lua afe luas fulmalilima. Ai le taimi nei ia o lea foi wa malo o tia tātou potu whaasalalau i nei le tuaipi ia o lea o mātou whaatasiatu masui o le ofisa o le komisina o sulfainga ia wale tātou Paul Kalame mo le whaalau i loaina o le aso whaataua mo ai a tatau i lo tātou atunu u lea e pa u le aso se fulu o te sema o le masina fo o le nei fo i tausanga. Mātou whaatasiatu ia ma Jerry Aki ia whapea fo i le fionga i aulungia Rosa Toese ia o ia o le whaatonu po le director o le Human Rights Unit ia ma le sunga ia Michael ia ua sila fia fo i le tātou atunuu i nisi o tātou Paul Kalame whaalau i loa a le ofisa o komisina o sulfainga i tausanga ua mawai. Whatalo whatu i auto a fionga nei tai au ma lo soi fua manuia. Lo fionga maui. Ia ma lo tātou Paul Kalame nei tai au va pere malo pulenga TV iwa va pere radio dua api si fonga Samoa ia fa felo in fatalo fo i fa fonga tapo i mai si o tātou atunu Samoa. Ia fa sauto fafa ile se ona sango ngole smatu fam tranga wa womona to auto se ia womona isa ma ro fo la mon mia nei tau sanga o tatu yai to si ui o fa ui fo tau la mia ma sino nei tau sanga ma ro so fo mon mia ni ta tai sau noa Jerry ma ro fo i tatu tau fai fa ma lo ia ai manatu ona o le tatu te mi tatu wa nga isa o ia le fa mo o le nei a tai au ulungia ai mai se o le tātou whaalau i loa o tātou Paul Kalame o le a whaatino i le whaamanatuina o le nei fo i aso tāua o ai a tatau. Ia, whaafatai lau sunga le whonga Paul Kalame, whaafatai fo i manmata ua wanoa, e whaafeloa e fo i lau whaafonga, sa puai mai mua mai sa mua i nei tai au, so i fua manuia. Ia, o le whaamanatuina o le aso whaapitua o ai a tatau. E whamanatu ina lea i le aso se fulu o te sema i tausanga ta itasi. Ai se ai whamanatu ina i le aso se fulu o te sema. O le aso se fulu o te sema i le tausanga itasi iwa whaavalu. Sa saini ai e taitai o maa lo au whaatasi i le tausanga ina o mai a mai ia le tawalona lua laulangi. Ia se maalienga o se tautinonga o e amana ia ai ia tatau a tangata uma. Matua le toa mai le tau a te se iwa paa lima. O sinsila ia taitai o malo o whatasi. Le maa nei o le mea o le wātau. Te le tangata whioti, te le ini mea no nofo ai, te le fia ai, te le ua nofo polonga isi atu nuu ono le wātau atu nuu ono manatu lea. E tatau o na whaile sa uti nonga lea i malo au whaatasi na iai lea taimi, pasu walu. Ina ia ai, maamana ia ai a tatau a tangata soifua. O le unga lao lea sa uti nonga i le aso se fulu te se mai le tasiva whawalu. E tolu se fulu ni mata uputa ai a tatau sa o si ai le whenga inga le o le alalani na lau sunga le taita e Paul Kalame, le whonga Paul Kalame, e whamanatu ina ai i le aso se fulu te sema ona o le whaavaile o ai a tatau o le Universal Declaration of Human Rights le asasa india mo sia i le asfulu te sema ta siva whaavalu le a sisila mai e tolu se fulu ia ai a tatau o whaamaonia e taipei o le ai a tatau leola, ai a tatau le soifua awa oina, ai a tatau ina ia mawhaiona le leile mea e ola masaunga le muai, ai a tatau ia maua ia le excessi i tūlanga e mawhaiona whaleleia e le soifua malolo ina o tangata oma o nei ai a tatau e le whaatino pe patino i se tangata tuatasi. E launga ta sia o mai tangata oma e tutusa whaavai o ia tatau e tutusa ma launga ta sia o mai tangata oma so o se tuainga matua o le soifua o le lanu o le atunuu e launga ta sia e mai lava i Amerika se ia o mai nei Asia se o mai nei Pasifika. So le alala na le whamana tuina i le aso se fulu te sema o le tau sangala le nei o lona au tu e ave i le whaamamafa. O le human rights, our everyday essentials,
o ai ata tau, o mea ta ua mo aso uma. Po o ai ata tau, o ni mea e matua ta ua i aso uma. Ai se ai ta ua ai, e ta ua lo wala saunga le mu, e te sao loto mai sa wanga. Ai se ai ta ua ai ata tau, e ta ua le ai ata tau, e ta ua le o whanau e awa wina, ina ia mawale poto sala lau e mwhai ai o na ngafatia tau lima ina i laso, lu i tau o leo langa le anga i atu i lumanai. E ta tau o na soifua malolo ina lei, ina i mwhai o na ola ifo se tamai titi o se tangata po i soifua. E mwhai o na le aini me, le aini whapita auli e ola mai maia. So le ta uala le nao le toi whamanatu o le nei celebration o le whamanatuina le ai ata tau le nei tausanga. O ai ata tau, o mea sili o na tā ua i ata tau, i aso pai so o le tato o lang. Ma lo whaftai, wai tā ua le, i whaisi tele o ai ata tau o whaamaunia. Whaamaunia i le, o le aso se fulu o te se mai le ate i se lau whaavalu, lea na saini ai, ma whaamaunia ma lo o whaatasi, le aso le nei mo o ai ata tau o le lalulai. Wa where tūlanga fo i lea o ai ata tau o whanau. O au fia ai to tono i ai ata tau ia ulungia tolu se fulu. Whaafitai le fonga le polkalami, e sa o le lei. O le document whaavai leo ai ata tau, o le Universal Declaration of Human Rights i le aso se fulo te se matasiva whaavaru. Mai la i le afo ia, i le founding documents lea la ua iai isi wheangainga whaavau malo, lea iai ia le wheangainga mo whanau, o le wheangainga i le te e atu i sauanga, whaasanga i tina, matamaitai. O lo iai lai te tonu i e iwa, o sa iwa isi na sainia e malo o whatasi. A peitai o Samoa, na le ono wheangainga lea ua si wheangainga e malo o whatasi. Ma ua lato talia ina, le aveo Samoa, ma se atu nu lato te muli muli ta i nei wheangainga. A lo iai la wheangainga i le Universal Declaration of Human Rights a siwa whaavali. E peo I foi, sa moli moli sa i ai o tātou tua a ili tau mawhainga e tusi tātou whaavai. A tau wa ai e tātou whaavai. O ai ata tau mua mua ai a leila lo whaavai. Right to life. O lo ai ata tau e te olai. O lo ai ata tau e te tū lai e iluma whamasinonga. E whaia whamasinonga mo o e a wala tala tau whamasinonga. O lo o mai o i o te tonu o tātou whono whaavai. O i tātou whaavai. Ia nei ai ata tau mama. O lea lava ua muli muli sa i e whatinonga o ngā luenga ale tātou atunu. Ai mai sele maa loi. E nei vai tau. Ma no whaafitai. O ala ni a tātou polkalame. O ane tātou polkalame o tā pena e whaamanatu ai le asol nei. Whaftai mau e mor whaafsiri. Ia mor siri fia pe on sau nore fia ngai alungia. E aunga lava ia polkalame o le neitau sanga e whaasanga tonu le whanmatuina o ai a tau. Pe ona tā ua le autu o tātou polkalame o whanmatuina o le aso whapto mo ia tau le neitau sanga. O le tā ua o ia tau i le soifuanga o aso oma. Le o manatu ai le ofisa e vai ina ni activities po ni ngai o inga se lima. A wale whamnatu ina o le aso whapitoa mo ia tau mua le o le whatino ina le o tātou trivia quiz. Mo si fio le o mnanga potpo kalama le o lo whatino ina TV5. Le o lo o tele na whaangaso le tele o po ma o to telefone mana le tātou atunu o e fia e mai mua mata alo ai. Ia mao leo manatu le ofisa le whaonga ina tasi nei o platform e whaonga ina tātou ofisa mo le whaana wilo ina ia mai manatua i pea le nei asu whaapitoa le tātou alo tiai le ala ia tātou trivia quiz e lua po wha awato whaina mo tātou trivia quiz o po mua o la stofi leo le aso nei la sulufu fito novema lua lima e whaele le tu la e valu le fiafi ma wa ia ile manatu fa autu ina po mua le i se tasi o poutu mo si le fia sa ta o le fionga ia lu nio tau sanga man vai atu neisa le lu obo fa le sa tani malo ta to de chako ma ile autu le chako e fa la poutu sa vai ina iai le masa usuia i fo le fono si FNHRI por fa tonga le mo ia tau malo o fatasi ia masa host ta to ofisa ni sa fatino ina luolo fa mai fa po tu to ana vai ina ia ta mfainga ya fia ile resilient democratic institution upholding human rights o le sio resilient environment
O le tolu, resilient economies that support recovery and prosperity. Ma le wha resilient societies to empower pero sisina mai o tua mātou. Ia o le tatia tua, ia tātou whaalawiloa ia. Ma o pila se lua o le awhaonga ina mua tātou fesili matali le poli o le tuvia kuis. E aunga tasi lawa pe whaasina tonu le i pila se lua o le tolu ma le wha. Le ia le resilient economies that support recovery and prosperity. Po tamau a inga e ngawhatau le maina malangolango ina. Mantulanga le to fa le ia male atina ino le atunu ele ngata fo ile ole pila fo por potu fa ele resilient societies to empower individuals o si taimi sa no atu le sunga ya mai ko fa la wa itele tato poka le tato fa mo le tato trivia quiz o isi tato poka la me ya le tato art competition por tau vanga tu singa ata le o ma o autasina mato official le fionga su komsina le malo pulenga fa pero official komsino sul fainga le asisila isi tu en fai no contribute foi fa nau le na e fa silinga tu la ngole anga tau fa nau so e taua mana ma ia tangata o mole pole ali tau sanga le matua le ala ititi e mana ia tu la ngala vai tau ia tau ma o mana tu ai o se ava no leile e contribute pe au fia mi foi fa nau le famna tu no las factor mo ia tau e leo fa vai el tato art competition por tau vanga tu singa ta mo almo fa na uli ono e se fulu lua tau sanga ma tu a tu a fu ia lo winga almo fa na uli lo au tau ina ya o tu ranga lua por primary schools mo silafia ma ole ata pena ina fu el tato ofisa in fa ilonga fa to e fa ilonga mo fa ilonga lua mo fa ilonga to ia mo almo fa na ina ia ile na le ya tia el talini leo o alum fa na wa a siri tamete mo ia linga ngana tustusi fa fanta ai o manatu office tu ia tu singata o tamai titi one picture can say 100 words 1,000 words ia lenga te na o ia foi fa mo e fatino na tatu ta wanga solo por poetry competition por poetry competition na o si silo tatu office tu ina tu leva no ia alum fa na o lo to wini kolisi mai le age group le o sfulu man lua tau sanga le sfulu valu tau sanga na matutua yo si taimi fu yo lumona to ya wili ili ma fa manino ati le o tulanga o le si vaenga o lo fu tato ofisa si tasio na community engagement po si au nanga le tu na tu le tu le malo tili so tatu atu e fa mana tu ai le aso ia mai mulia ia ile ele tu fanga fa ilonga po le Human Rights Champion Awards ceremony e fatino ina le aso sfulu o le susfulu leo te se manen pelta o le fionga ya lungia le fito tonu be patino ya il famna tuino la sfapto mo ya tau ma lo ye famo mo fatino malta tu sauninga fatto le ma tu faino failonga ma e lima failonga o le fa pione tu fa tu faina le aso e anga ila vai tu o Young People's Human Rights Champion Award Community Human Rights Champion Award o le Media Human Rights Champion Award, Business and Human Rights Award. Ia mar komsino sul fo inga award. E le ngata ile, o le aso fo ile la sus fulo tiese, mo le fatino ina ai mal tutu whanga whailonga, mo ila tau na mau whailonga, pena mau inga whailonga mua lua mal tau. Le tatou tau wanga tusinga ata, whapia i fo mal tatou tusinga sol. Ia peo si o le Alo, whautua tonga lea mo sirfia. Jerry. Le vai atu e fai asi tele for yo to por kalame fai Michael, can you add please? Thank you for the opportunity, Maui. It's so good to see you, and it's an amazing team you have. Thank you. I'd like to emphasize on what Olumia said, and you know, those who are listening out there, please, we are giving you the answers for the trivia on Thursday. So please know what's the theme. The theme for Human Rights Day is our everyday essential human rights, our everyday essentials. So another thing that is very important, as you can see today, we'd like to thank the students that are doing examinations today. It's your right to education, your right to learn something new, and it's a very important that Human Rights Day we celebrate every year. On the December the 10th, we will have the celebration at the Lava Hotel, and we'll be doing some filming. So please, we invite you to come over, bring over, and just try to listen to the speeches, try to watch the videos that we'll be showcasing on that day at the Lava Hotel on that day. So all these competitions that Jerry and Olungia will be explaining, we'll be giving also the awards on that day. So
we'd be very glad if you would like to be part of Human Rights Day and to understand what is Human Rights Day. We'll also be giving out free posters, free information on what you would like to learn for your yes. Thank you, Maui. Yeah, thank you, Michael. Whaftai ole o competition umala nei po tau vanga nei o tātou po kalame a Jerry. E whawhewhea ona o anga wa au te ulufale iai. Pe tālo sanga, pe whaatumu se form, po le ase tūlanga I tauan whai. Whaftai mo rea wano. Tātou tau wanga tu singata pe ona whailoa tu taimi o solo. Yo o la to yang ava o alum fa nau yo lo to in primary school po se alo la mas fa nau e mai le sfuma le lu ma le ono le sfuma lu tau sanga Te tala le avanoa. tala le avanoa ya alum fa nau o le ngo fo mar fa mo ina ia contribute uma tato ia mana ia uma tangata yo o le pine ma le aunga le o ni fa mo uma ele ngata fo ilea o ia ia ngolo fa sala wina lunga ka tato Facebook page ia o le o tūlanga tu sina o la wata. Ia tangi a aini a ia tau se lua. Mor si e fia o taimi pe ona tā ua le pe ona whailoa le tātou fi. O aia le tau e tā ua mor sui fuanga waso uma. O se whateita inga. O le taimi e te tau sami e se tu lou le whafonga. Ona e mantua le o lo waia tau le nau e practice. O le taimi voi te oso ai lau tā vale la e alu po fete whamalanga ai. O lo waia tau folna lale wai tau lo sa o tonga fe nga so lo ia freedom to move on. So on pe ole ala na elina fata u ma wo auta shedo officer ma fa pe fole ma lo fatas e fa autu ina tato po kala me ole ai tau e tau mo so fonga so ma ole na wai lo no tato Facebook page e nga to le website officer. The criteria mo le tusinga ata. Ya fia ia I tono le A4 po le A4 size la wata. Ia mal tūlanga lea ia iei masinga fasi pepa fole whapopo meitua. E pe tose lau upo le tele, ia ai lalo mai lea whaina. E whamatala ai le winga o la wata, ne whato ai mai lea a teo siningi e pe whawhiona whao mai. E whaina e-maili mai lunga tato info@ombudsman.gov.ws. Pe whaina send mai e-maili le whionga iau ngia. Le rosa.ese@ombudsman.gov.ws. Ia pen fai fo na mo sa o mai la valtato officer. Ai ai se isi tu langa fia mala mai o lo si la fia tato atu no le numero tato telefono luo le matolu I fa. Le ngata fo ile mo tato tawanga tu singa solo mo si la fia. Ia o almo fa na ma le sfulu ma lua tau sanga le sfulu valu tau sanga. O criteria se pe tu ina atu o la o la vanga ringa original peace. Mo si le fia yo le tama fai a tatu e vole mele o plagiarism por ko so eta ua le fa lau lava fa tunga por fai me o lau lava fa tunga o rich your own original piece e lo se me vole copy me lo le aiona e saule a mai ama tu mo si le fia Io tutu ngolo ia valse lau upu le tele pa tele a faina pe ala lo mai ia fa alio fina ngalo o tu e tau na tangia ia tangia tono lau solo pe fa o tu lau solo ini ia tau se lua fa tau ina fa mol modi ia aole o bo mo fone ta o mo si fi o ta pe ne ta to ofisa fa ilonga fa to tau ia I fo tau tinga o alo fa na le fa ilo ino la tu fina ngalo ia wala volta to fa na tu no ta to fa to mo ai tau na lo fa tai ia manato la ua manino fo ile fa fonga mai male mai mo fo el tato tunu ile au tu male winga o le tato au tu o le nei fa manatuina o le aso wa ia tau ilo tato tunu wa ia tau ia o meta wa ia mo so uma pe ona e sa no ma tau fa malama foi ia a tonu e maua I se manino o alo mawhana wa onga I le taimi e whaatino e le tusinga o lana tauloto po lana poem ia male whaatunga fo ilea pe ona e tā ua ia o le aso la lea o le aso se fulu o te sema lea pe to e tolu I le whawa I aso ona tātou tau nuu lea iai ia la e mai mo whaafonga mai whanau ia po mātua foi ia o taimi ane a matana fatu solo a Michael a matana fatu solo taimi nei a wale le fa moe le o competition o lea e tatala le avanoa I so se tasi o lona winga pe anta umawhai ia Jerry fa mamalama atu lo tātou atu nuu e
E so se mea lava e te whaia ia so uma o le soifuanga le nei, o lona winga, o lawa ia te tau le na, a whai fo i se mea lo i so umalienga. O lona winga, e le o lawa ia te tau na pea e le whaatinoina e te le o malia iai, ia, ai la fo atu ia unungia to e whaupopo mai le tātou whaamoemoe, ai le i whaaiwina le tātou po kalame nei tai au. Whaafitai te le lava mo le awa noa. Ia, mo le toi whaupopo atu i le vaenga o polasia, o nei tau banga e whaangata uma i le aso mua o te sema. Ia, o le wa ama tatu tato whalau i loa, ina ia silafia ai e malo tato atu nu i vaenga ese ia o tamaiti, tupulanga talavou, o le au mātutua, ia whapea fo ia tangata mātutua. E mawhai ona whaaulu mai i lalo vaenga e te anga vaai, e whaangasa i le aso mua o te sema, i ona whai i lola ia o le ilo i longa, i ona whatua whaalau i loa i lola ia o le o e ua whaamanuia ina i le aso se fulu, i le taimi e whai ai, i le tato whaamalatua loa i ai, i le aso ai a tatau. O le una ia ma le amana ia o ai a tatau, e le senga luenga whaitu atasi se tangata. Po senga luenga fo i e tu tasi i le ofisa o komisina o sulfainga, po le ofisa o ai a tatau a tangata soifua. O le ngā luenga whaitu atele le tato atunu. Ma ua mātou i lo foi. O lo to atele ia tangata o le tato atunu o lo o ngā lulue to tonu o le e una ia ia tatau. Ai le o ali pe o amana ia la lato ngā luenga o whaatinoina. O se tasi la lea vaenga tā ua i le whamanatuina o le o ai tatau nei fai tausanga. O le amana ia lea. O le amana ia lea o iailo lato sao tele i le una ina ma le amana ia o ai tatau. O se tasi la lea o vaenga tā ua o le polkalame mo le whamanatuina. O le amana ia lea o i lato. O lo o ilunga fo o le Facebook page ma le upenga tapailangi. Ia nomination forms. Po o form e te fili mai ai. E whai e so tasi se filinga. Ai e te fili mai ai i loa. O ai se tasi e anga waa i vaenga ne e wha. O le maenga mua. O le tupulanga talavou. O ai se tupulanga talavou o whaasino ina lang ngā luenga e puipuia, mauna ia, maamana ia ai atatau, ai le oiloa e le ofisa. O le vaenga lona lua, o le community, po tua inu mafio anga, o ai i lātou o lo tau la mua, i le una ia ma le puipuia o ai atatau i tua inu mafio anga, ai le oloa, e whaaulu mai ai la ia lau filinga, po wai le tangata i te iloa, e tatau ona recognize maamana ia lona sao taua, i le una ia malpuipui o ai atau, malvaenga lona tolu, i le au whaasala lau. O ai nisi e te sila fia, e tatau maanga waa, maono mea, ona amana ia lona sao i le whaasala lau e le fefe, e le ethical le fasino ino nga luenga pa pasa lau o ai se tasi te sila fia pena fai atu le nga luenga tu tasi na mato o le nga luenga o nga lue fa to atele ai tatu atu nu ai le sila fia ma le vaenga lona fa o le pisinisi ma ya tau o ai ni au fai pisinisi o lo o nga lue le fasino na pisinisi ai ese foi le amana ia o ai tau tanga soifua. Ma le vaenga muli, o le komisina is award, o le award a le komisina o sulfainga, o le award lea, pe ta o le a whai umai, o le a le sila le, ma le vaai le ofisa, o ai se tangata ua e anga waa, mo le whailonga lea le komisina, ma tau te iloa, ua matua alanga ta tau matala whea ngai, ona o lana ngā luenga i le tau mawhai ngai whaalau i loa, i le ngata whaalau i loa, una ia ma puipuia a ia ta tau o tangata soifua. Ma lo whaafitai sau noa a ulungia ia ma o te talitonu foi, ia o le ua manino le tātou atunuu, e le ngata o le autu, o le tātou whaamoemoe whaatawa ina o le aso moa ia ta tau a le tātou atunuu. Ia, ai whaapea fo ia tātou polo kalame ia lo whaanga solo, ma nei ia tātou whailonga i le mai mo whaafonga mai le atunu ia, ma ai le whanau e tusi le solo ma
e au mai le tātou tauvanga le maua foi le whaelonga i fia i le taimi o Krisimasi. E tātou porkalame nei, o le au tū o nei porkalame uma, o le una ia, o le malama ma le sila fia, ia tatau o le tangata soifua, ia mo aso uma o le nei soifuanga, ia e la fotu ia e whaamai a mai unungia ma Cherry a ma mai kofoi, pe eini si me fia so soani mai ai, ai le i whaamai eina tātou porkalame nei tai au. Ia, ma sa whawhetai tele a mo le amanoa, ma sano le isi mea i toi fia o lo o mai o na whalau inua o mātua le ofisa, ai na o aso e fia whamanatu, o le aso mua o te se ma e whaangata o mamai ai ia tauvanga ese nei e beo na ia tatu si ngā solo o le ata ia malau nomination no o se tasi wa e filfili e matua ianga waa lava ona whaamanu e ina ona ilau na ngā luenga o lo patino ina pui ama una ia tatau ia toi whamanatu lawa tato au tu o le whamanatu wina o le aso whapitoa ia tatau o aia tatau e tāua mo aso uma po le soifuanga o aso uma e se aia tāua ai. Le angai o loa mana ia o le aia tatau le isangasa o lo feso soani fo ili na ili tau singa o le vale lei, le nofo le lei o nuu, le nofo le lei o a inga, ma le tau singa o le vale lei ma isangata. Wa e fa alo i le isi tangasa i me fia ai, ma me le fia ai. O loa mana ia na o lo na aia tatau. O lo una ia whanau ina ia o le aonga, o loa mana ia nao le aia tatau, a tamaiti ina ia o la o ina, a la hoi tātou si iloa, o le ola o ina whanau, o le manuia nao nuu maainga mo le numanai. So o aia tatau, o se mea tāua mo soifuanga o asa uma. Telo taimi tātou te le iloa, telo tātou whapea mai o le aia tatau o se mea mai fafu e le tatau na whaofi. I te tono le tātou atu nuu o na iei ona whetena inga ma tātou wanga nuu ma soifuanga o so uma. Ai pei tai ane, o le whaama mawhala ofisa ni tai au, o le aia tatau, o mea e sili ona tāua i lowo langa ia so uma, tāua lo soifua maloloina, e tāua lo wola lei, e tāua le vai mama e te inuai, e tāua le te ina o e mātua ma whanau le ala, e tāua, o vaenga tāua na, ma nisi vaenga o le māua le whamasalanga, e sā mua whawhetai te le lava, ai a whai e whamanatu i whanau, o le sola ma le asa e tusi e whanau, e le tusi e se tangata e luas fulu i lunga o le tausanga. Ai o se awa noa le lei, o le asa tau i loa ai, le ma ele ngā fo i ma le ma fau fau o whanau ai, ai tātou te mau whai fo, i se mea le a ono tātou wa ai ai, i mai ngā ruenga whaasino e whanau lava ia, ai tā ua o le whamamafa le ofisa le nei whamoe moe ma whamanatuinga i nei tausang, i a ofia tangata uma, i a awane i eise se le a wai te tonu mai lawa i le tamaititi, se i a o ilunga le tangata matua ua loa lolo na soifua, i a whamanuia le atua Samoa, i a uwhi au mga ruenga i le nei aso, whaftai te le lawa tai taima le ofisa le porkalame le nei aso, i a manuia le whianga i matiute, ma whaiva o le nei vai aso, ia mai se fōi ia le tau whai i waso le nei tau sanga, whawhetai. Ia, mahalo whawhetai sa unoa ulungia, o le nā ua mai moa mwhaafonga mai lo tātou watunuu, ia o le whaatonu o le Human Rights Unit, a le ofisa o le komisina o sulwhainga, ia ulungia Rosa Toese, whapea fōi Cherry Aki, ia ai maise o Michael, ia o le ofisa o le komisina o sulwhainga. Mo le tau whaamala malamaina, ia o le tātou waso tā ua ma le aso whaapitoa lea e whailunga ina i le aso se fulu o le masina o te sema. Toi maua se isi lao o i luma, ia o na toi whaamanatu a tili, masanga whaalau i loa atu, ia le whaamoe moe, ma tātou porkalame, ma tātou tauvanga, ia e anga wa ai, ia alo ma whanau, alo tātou watu nuu. Ia ai whaftai tele lava, manuia fo iau tau tiu te mga aluenga o whenga iai, manuia Samoa, nei vaenga o le tai au, whasoi fua ia.